malo te jil tautua, talo flava le tunu umat whawhanga mai li neo, le tama mo le ki o Samoa, ta salima iwa tulu a mo, tala tumua, o le tamama tua tonga ua whailo nei sa whanai nei pakuranga le wawea na nafi o si tamama tua tau safia. Te tolo pole mission ana fono le Pasifika i New Caledonia, ta longa amara ia Sean Johnson, il suia o le malai, ilo nei moa. Whawhamaia e whalau te leino ni tala ili nei vaenga o le aso. O whamai senga mo onga o lo whaanga o sa saatu nei mo le te mamatua po le grandfather sa whanai nei te tonu o lanta avale tiliva o loa a o anga yantu i lana ngā luenga ni tai o na nafi pakuranga iau kilani matu. O le te mamatua tonga o whamatalaina o se te mamatuanga le lei to i lau mata ata matau sa fia. O na ainga ma wo wala tu whailoa o i o seia ko kohu vi i lungo o wala so te inga le kele. E ele ma anga o tala le li ki o Samoa o le te mamtua. Ano nofo whaatasi mo lona to lua lo na whawhine ma le whanau i to lua lo na whine ia po o na grandchildren e o mai lava i le asona na fi. O se tasi o tua o i o le te mamatua sa i whaalia i li voti. O se te mamatua o li taia o i loa tele i le anga le lei. E masani ai ona vaia o whaialan tongala au tau te whnua ai peta alo mana grandchildren. Sana na tiatu leo ai le itaina le fitu i tai ona nafi ma wai se tangata tono le van o la vese por fana. Ino o mai ona whaarongoina ni por fana o whaapapaina i le fitaula inga o mga lau Pixie Place ma Marvin Downs Avenue i Pakuranga Heights. Whaaria e tua o ia nofo i le mga alo Pixie Place lata i le mea tonu sa tupo mai e le whaalalave. Ko le ta mamatua o li taia, to i masa ni ona vaaiota alo mana grandchildren i lunga o le mga ala. Mai na te li loa se mafuanga pe ai se ai i le ta mamatua o li taia o whanaina e whaono mo whai ona ia sori se tūla whono. O lo whaawau so e ngā leo ni nei whaalalave mga aro lue sa ilia i la tu i te tonu sa tangata waleina le ta mamatua. O le ni whai pule le national i le tu malo Simeon Brown, o whaalia lona matau i le te whananga o tupu mai i lona i tu malo. Se e atu i le si tu o au kilani o peo se vainga i se no whanga o taua. O wha malama te jasi uma le whale aina le McDonald i Mount Ruskell o ta lepe ina uma. O le whaawinga ina le nao se vainga sa vaia i le whale aina le mangalo Stoddard Road i le tai au nei e nisi lungori tu la o le Facebook. Ina o tau watu le tai au nei mo ta mafo le tai au ma tau atua i le vainga. O ata sa po eina sa vaia i wha malama te si umo le whale eina o ta tosa uma ese. Ma te o ata sa salalau solo o ta eilunga o no whanga o turanga o ta vale. O se tasi o tangata whaingalua ngai reisi tu o le tele sa li po tia lona whaalia. E na tele o mautinoa pe wha pefe o na whaia se wha tama ianga. O wha malama te si uma o ta ei. O se susio upo mo le McDonald's ai whaalia i ni poti o lo so swani i leo i ala ato suenga. Sa ta lapata ia minsta o swinga i tula pono mo whale sulu i tanga te mo mia vaveni no whanga po emergency housing. E mwhanu wha tupula i aile numero tanga te le aini mena no whai e pēna whai lo aini just a thinga. Ma se tose o kulupu se tase o kulupu so swani o whalia o mai alamo nadia di mai le whale tonu. E le masino mati sa forfola i ale malo i swinga tele o se vai ngola na tom whainga. E whaamutali e le whaongai no whale mo mia vame. E au fiaile fe watu ni whatironga. E whatangai te ave ni whale mo mia vave i le taime mo moa. O isi whaamtalanga tili o nei swinga sa di mai le lua vai aso tuluai. E au fiai mana onga mo tangata whamao ni alo lato mo mio ni whale. Ai ele ma whai na whaiso lato lava sao. Mo nei uma mana onga mo ni o lato lava whale na no whai. Ai wa whailo nei le Johnny Sila. Sa longoina ia minsta o nei tu la fono fou. E uanea ili to te lea tu tangata e momo e solo i mga ala. O na ele ai nisi meo, iai. O le ali poti sa tu sia leo pai ngā ruenga le mata ngā ruenga o atina e lau tele more minsta o fale Chris Bishop. Le minsta o atina e lau tele Louise Upston. Ma le minsta langolango fale Tama Potaka. Leo lo tu sia i lapata inga manino i le lamatia. I le tama wina leo se awala i fale mo mia vave e wha mautu wai tangata. O lo ta wai foi se lama tianga i le whatupula ia o se mamafa e iai i tau tua a isi wharaptonga. A tangata lau tele mana malo.
He au fiai fale mai ma tautua mo ila tu ia afianga o mafofau, ma whawhi tauri, o le avele o whala au whasaina, ma le avamalo si ma vaisu, o le addiction. O ngā ruenga sua i le vasa ma si o mianga i New Zealand ma le Pasifika o le a whaale le a tiline i se whafau e whaitau miliona ma miliona tā lalon tau. O le no fua ngā wao sua enga o sua mai ma le atmosphere i po le water and atmospheric research i po le niua e peona i loa tele ai. Wa tuulima i ai le va whapito mo sua enga ua i loa ai o le kaharoa lua. O le va amata ine te puruono miliona paunino na tau. O le a whaonga e whaau tele tuai ngā ruenga sua ni sila ma moto le Pasifika. Whaalia le niua. O lea vaa o whaatotongaina ia wala whaatekonolosi ma mea whainga renga fau, o lea tosani e mawaini unga pido sili o na lelei o suenga. E varus futuruaso, e fōlaua mai aile vaa ma ile no whanga fau vaa ale Astillaros Amon i mātu o Sepania, e peona fausi ai. O le kaharoa lua, o le asui ai le vaa o le kaharoa. Le o siri ma le Facebook to sanga le matua, ma o tūla lata i le uma o lona matua ngalue, mo le niwa. O le misiona sui maurunga tai o le Pasifika o lo taringa ia ialu i New Caledonia, o tolo po e le whainga malo o whalo toi whale o le teritoria Farani i le Pasifika, e peona iai le maram anga o le le tioni si le Pasifika. O le misiona sa avi aile i oe ngā whainga malo Paris i le tu sama le spuruasa turuai, i no mai ana te liva tu ulima i le sui maurunga o Farani i le Pasifika. Se tusi e whai ei masui o le Prestene o Farani i Manuel Macron, i le te whono le Pasifika ma le whailau tisi au i suvai fiti. Sa tusi atu tai o le whono i a Macron i a iulai, mo se whatanaka. E au ina tuai le komiti wha ministar le whono i numea. Mo le wha mao popoino wha amatalanga mai i tu umai le motu o lo wha au peo na whete nai. O le misiona e au fiare te whono le whono ma le pare mi o le cookie Mark Brown, ma le pare mi o fiti te veni rambuka sa tuu e whatau nuu i le vaso nei. A e ui lea wa mana o le presidente o le vaenga e lango mo le tuma o te o New Caledonia, Louise Mapo, i le malanga e te tu se siaso tuluai. Se ese inga le vare malo i Paris, ma le whainga malo whalo te whale, i le whainga malo tonu, e iai le matafa i au tū mole a misiona. I se whaamata se e da wina to le presidente o le Corner Galaxia, New Caledonia, Roach, wamitan i le joni si le Pasifika. Sa i tau to a wai, o tau ma whainga malo le state of front, e pule na o ia le mata upu, ma le au tū o le misiona. Whaali e wamitan. Wa mana na ole malo Farani e tilo, pe ole ale me maua mai le misiona, me paule me mana na oa ile misiona, o le taulenga ina leo fevesi inga i New Caledonia. O ia ta wai ole lato no whanga ole vasa o China, ma le whono le Pasifika e lemo fa une tuu maua loina. Ne pongai o te enai e Prestene Mapau, ona i o eina ne ia mio fa ala tua le pūlenga le malo i Farani, a ngā i whainga malo fa alo te whale i le territory. Pe kalonga o le malae ua avea mano whanga utu o le kalapuliki le Warriors i Aukilani, o le ailo nei i le Shaun Johnson Stadium i le vasa nei, i se whaarolo ngia e amana i ai e le kalapu, i aluna whaamalo lo mai ma le talonga. O le se fulu ma le whātau sanga o le atama i le kalapu, o lana talonga mulimuli, i le malae autu o le po o le safreilo le vasa nei, pe ata aro le Warriors ma le Canterbury Bulldogs. Ma ato i ele lusa mantolo ana ta'alonga mo le kalapuliki i le NRL. O pulenga ona malai ale Auckland Stadiums, ma le kampani lango o le aia i le ingoa ona malai ale Go Media. Wala, wale putia nei le maani lie i le sui o le ingoa, au lumana i le ta'alonga le sfraine. O le ta'alonga o le ato i ele se pulu o ta'alonga o alumia pepo fale. Se la sanga mawa e tele, e uilava ina tolopu ilalo le tulanga sumarfa, i le whaatulanga nau au, ma ua whafo foi ma le tau sinionga mo le sua ngā champeni. Se awa noa muri foi lea e wha maa vai atu ai, i a Adina Whanua Blake, ma Chas Tevanga. O tau whai tu ua le kalapu i le wha ingo le tau sanglei, le e wha mai ai le ta'alonga ma le Cronulla Sharks i Sydney i le vasa fau. Tala no i le liki o le ato i li ua Aukilani i le lanu mū le tau sanglei, pe ata alo i le lakapiliki ale mate mahatonga. Ma le Kiwi a New Zealand malai ale Mount Smart Stadium, i Aukilani leo le ailo nei i le Shaun Johnson Stadium, i la solua novema.
e ia ile maanga o le ta'alonga tele ua tamawina mai o le a avea ma se vaenga o ta'alonga whaavao malo ua whaata oto mo le kiwi mo le ruafe ma le rufufa i lalo le whaia onga Fo Stacey Jones ta'alonga whai tauli a tonga e whaia iau kilani ua avea ma ni taula inga au tu o ta'alonga whaavao malo e whaia li ta'alonga tele e pena matua i sapaia e au tāpua i a tonga i au kilani o ia ile wha moe mai o le a wha ilo i steimi e leo toi mamau i a wha mtalanga umai pe paulu fale ma ua pēra wa whai o istau sanga pe paru mia uma i ta'alonga tonga e haru mia uma o se tasi o tamai tai wingi power kalapu a le la kapi eisa le ti inga o toi teri umai nei i manu o sa fiai mo firi a ile au le laula au uri la nui ia po le Black Ferns mo la na malanga ta amilo i le whai ungo le tausanga nei Europa o le ti inga o toi tapai nā tu le au mas wha moe moe o le ata alo i lanu rua i ta'alonga wha wā malo i le late i le lo tausanga talu mai se manu au ngaonga sa fialo na tuli vai o le to mai tai o se tasi o fitu pupulu le manu malo le Black Ferns le ipu le lorangi o le ruafi ma le furulua e pena ia wha alua na kolosia le ne skoa le manu malo ia engenan tosu wha tosu tasi le so ngā Champagne Malaya Eden Park sa ma saele wa malo so le tuli vai o le to mai tai lusu le tausanga ia iuna le tausanga tulua ai ai o toi maua neilo na malo si ato o toi whirwhiri ai le au o tō se fulu mo ta alonga whai taulia e whai lea ma ingelani ma kanata o wha leo si sui o tau wā o le tau wanga o le ta alonga ale Australian CrossFit i lo lato ma whatia i le whano o le oro stasio teini tau wā i le mai ai o ta alonga le CrossFit Games i Amerika i au ta alo ua amata whisiningia nei le saonga le mu o le ta alonga o le tamata i tau wā mai Serbia, Lasda Duket, e luasu wa tau sanga sa whanu o le teino le tau wanga. E peona sa tu whata sia umai le whata fulu au ta alo mai le rorangi. E sa iri ai le tūlanga e peona wha ingoai e ila tō wha maa poina le ta alonga. E ilo ai se li ai posa tamata e pito siri atu ona malosi umi i le rorangi. Sa mai ale 5 kilomita o le tamo moe ai o le teino le tu unga au le vansalau mita i stami sa tupu mai e le whana velame. I le whaasala lau ina tū sa o le atu unga sa wa ai ai i a Duket o whetoi lana au. Ai le i maa ngoto i lalo le sami e ulava. E na oni nai mita le mamau mai ma i la tau o au la veai. O se au maulu wha apitoa sa tāpai nātu ma la tu au ina nea i lunga luna tino maliu. Tala nal ne yaso maria le whaponga mai. Iai pea le nofu file mu i tanga tauma soi fuia.